Hei nō rei tiwi, kua wehea tākuta Jeremy tā tere McLeod i tōna tūranga hei tumu whakahaere i te reo o ngā tikanga me te mātauranga o tiwi o Ngāti Kahungunu. Te kau mā toru tau ai e whakapau kahana ki tōna iwi i roto i aua kaupapa. Ana, kei te hona mai ia kia te karare ki te kōrero mō e rātau ōna ki taua tūranga rangatira me te anamata kei mua i aia e te hoa, tēnā koe, mihi ana ki a koe. Kia ora te mana hau, kia ora te iwi Māori. E hoa, hea etahi o ngā kaupapa nui, ki o whakaaro, ko oti i a koe hei painga mō Ngāti Kahungunu i roto i e nei tau nei. I korewe mai ki te ki ko oti i au nāku i oti ai, engari ko te kōrero pēr ko ngā kaupapa ko oti i raru i aku whakahaere. He nui tonu, ko te mahi nui, ko te whakatōpu mai ngā toa reo Māori o Ngāti Kahungunu mai runga ki raro. Koe rā tōku kaha, he nui ngā pau reo kua whakatūria haere tia ki roto i ngā hapu, i ngā marae me ngā tini kāinga o Ngāti Kahungunu. No hea mai te whakaaro, kia mutu tēnei mahi au, kia wehe koe i a Ngāti Kahungunu Incorporated? Rua te kau mā toru ōku tau i te wā i whakatūngia i au e Kahungunu hei arahi te rautaki whakarau ora reo, e whakatata haere nei ki te whātekau tau i nai nei. Nō reira, kia awa nei, kua tai ki te wā e uru mai ai, he toto hou, he whakaaro hou, he wawata hou kamutu. Kei te rereke katoa te noho a te reo i nai nei, tēnā i te aho o tāna noho i te tau rua mano te kau. He nui ona kokinga. Nō reira, me tino uru mai he whakaaro hou, hei kōkiri tonu i te rautaki a Kahungunu. Kua tino ki te mātau etahi atu iwi i te whanaketanga o te reo i roto o Kahungunu me te mohio iho nā ui kōkiri. Hoi anora e hoa i te wā i timata ai koe ki roto o Ngāti Kahungunu. Anō nei, kātahia nō koe ka hoki mai ki Aotearoa i ahi Tareiria. Hoki reo kore mai me ki i ahi Tareiria ki Aotearoa. Mea rawake, i roto i te wā poto noa nei e tātere. Ka mātanga reo koe, ka mātanga koe ki te kōrero, ka mātanga koe ki a tātou tikanga kōrero mai mō tō ako i te reo, hei reo tuarua mō. A te tau e tū mai nei, a te pepuere ka eke te rua te kautau mai taku hokitanga mai ki Aotearoa nei noho ai, ako ai taku reo. Ka nui ngā kaumātua me oku kai ako kua ngaro i te rāwā. Te hunga i whakapono nui mai ki au ki tēnei te maiti haramai nei ahi te reiria, mea rawake ka whakatūngia hei arahi i te rautaki whakarauora a Ngāti Kahungunu mai te wairua ka piki ki te wairarapa. No rere hoa ka nui ngā maharatanga, ka nui oku whiwhinga, ka nui oku waimariatanga. Ko te tūmanako nui, kāre maumau i au ngā hekenga wera o ngā kaumātua i whakapono mai ki au kua ngaro ki te pō. Nō reira, hea kei mui a koe nai nei. Mō hea nau, kua whakatū koe i tāu ake pakehi. Koe rā ana ke te mahi ka mahi e koe nai nei, he mahi atua nōra nei e tatari ana ki a koe? Ko te reo tonu e hoa, aha kua piki ki waka ke, ko te whakarauora reo, ko te whakarauora tikanga, ko te whakarauora kawa, mō tōku iwi o te rā mō te iwi Māori. Nō reira, ka mahi tonu au ki taku iwi o Ngāti Kahungunu, engari he waka kē tēnei, kā reo e tino whakarere i a rātau, engari, ko te reo tonu tēnei, e whakakau mātua nei i a tāua te manahau. Whakaora reo, whakaora tikanga, whakaora anō i tō tūranga i te kura reo ki Rotorua a te rātau? Koe rake hina haere nei o tāua makawe, e kaharawa no tātāua mai. Nā te mea, kāre koe i tai mai i tēnei tau, kāre koe i whakatutuki i te karanga te manahau i tēnei tau, no reira, ai rānei ka wātea koe a te rātau, tā tere kei te whakarongo te motu ki a koe. Kia uru mai ai he toto hau, ina hoki a Timoti ko hoki rā ko hau. Tēnā karo, tēnā. E mihi nui atu ana ki a koe e te hoa taumuri, tā tere mohia nau, aha koa ka wehe koe i a Ngāti Kahungunu, kei ko nā tonu koe, hei tai tuara moto iwi, hei whirinaki hanga mātō iwi, i roto i ngā kaupapa reo katoa o tira. E mihi ana ki a koutou ko te whānau, whaia te rīna, ngā tamariki koutou katoa, e mihi ana ki a koe tā tere, tēnā koe. Kia ora, te aroha nui kia mai ana Semi. Kia ora, hoa.